asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayeseduwewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo nanamuhla ngihambi ngedwa ngihamba naye umne wethu uBhubesi Bhubesi ngikubingelele mnoni hayi siyabingelela kakhulu babukeli bempunga yesintu TV ubingelelayo ke umntwana wakwaSibisi lo uBhubesi elibhonga kuduma indaba ngiyathi isipho siyathola Mnewethu kumfanekiso oqoshiwe odlule sithembisile ukuthi sophinde sibuye futhi siloke siwachaza kancane kancane amakhandlela ibani yabona siloke sizichaza kancane kancane ngoba manje sifuna ukwenza umfanekiso oqoshiwe ozoba yihola uyabona ngoba manje uzobuya ukhathaze uyabona kanti kungcono uma sizozichaza lezi sizichazayo bese siyadlula namuhla ke Bhubesi ngiyabona lapha ke ngibeke phansi ipipi leli ngiyabona lana Bhubesi ukuthi uphethe la manje isibani ongibambele nalezi all right sibomvu lesi sibomvu lesi njani lesi sihlaza lesi lesi akusona asihlaza sasibhakabhaka sazongena kusona nasi sihlaza sasibhakabhaka lesi nje sihlaza nje lesi sihlaza lesi kodwa asikho kuhlaza satshani sihlaza nje okay hey nabu uyafunda la imbaleni hayi lesana ngizokutshela ukuthi lo mbalo unjani ndoya lesi sihlaza sasibhakabhaka okay ngizokutshela lo mbalo unjani Nkosi yami omunye umuntu uBhubesi ukathi umebona isibani esibovu kuvele kuduma indaba ezitha kuyena uyabona lo nto okukuthi nje kuzoliwa uzoshawa yebo kodwa nongokwasemphela siyasebenza ezitheni masifuna ukuzigqilaza izinto siyasebenzisa lesibani cha phela Bhubesi yabona mina mabefika ogogo ibona abaletha kakhulu into yokuthandaza kumina baletha amakhandlela namanzi uyabona ukuthi ngiyanqena nje ukwenza nasi isibani bovungane ngifisa ukuthi ungichazele sona lesi sibovu right lesi sibani lesi isibani samakhindiki abanye kabantu bathi indiki ngokujwayelekile awuphinde nje yini ngolasemzini khindiki ngolasemzini noma hayi lo bantu abadala indlela bona bachaza kanjalo bathi lesibani lesamakhindiki kodwa ke ngokujwayelekile thina sazi ukuthi indiki umoya wendiki umoya wamakhehla lawa amakhehla ayiphathe ikhali ashona noma afele empini ephethe ikhali elwa ingakho isikhathi esiningi lesi sibane sisebenza uma kuwukuthi uhlaselwa izitha ngoba usukuvusa leyo moya wamakhehla asekhaya ayiphathe ikhali ayelwa ukuthi awasukume azokuvikela noma azokulwela leyo mpo sokubhekene nayo okusho ukuthi Bhubesi umuntu osiphuphayo lesibani ngoba ukhona umuntu ozosiphupha lesibani bese nacabanga ukuthi kufunakala ukuthi mhlambe aphahle ngaso umuntu osiphuphayo kungenzeka ukuthi usiphupha ngoba vele kukhona impi abhekene nayo ayaziyo noma angayazi uyabo basuka abadala bemnika isikhali sokuvika noma sokulwa kuleyo mpilo yasuke ebhekene nayo lesi sibani futhi ungasiphupha ngoba unalomoya wamandiki odinga ukuhlanjululwa kuwena uyayizwa lonto le mhlawumbe ukuthola ukuthi ufunela uhambe emanzini uphathe iqhude libovu ufike uhlambulule ngalesi ufike uhlambulule lo moya wamandiki osukuhleli kuwena noma uthola ukuthi kufanele ukuthi mhlawumbe umiselwe igobongo lendiki
ngoba kufuneka ukuthi uhlanjulule lo moya ngoba uthola mhlambe mkhulu lo moya kuwena ugcina ukwenza manje ukuthi ube umuntu onenhliziyo encane noma onolaka udinga ukuthi uhlanjululwe labantu lababehliswe bathotshiswe kuwena ahlule buvesi nasi lesi esikuhlaza right isibani lesi selihlaza yeah sicishe sihambisane nalesi sibani lesi ngokweziko lakasibiza lesi sibani lesi isibani sabalozi isibani seyithunywa zasentabeni amakhehla lawa kodwa amakhehla asentabeni lesi sibani lesi siyahambisana kakhulu naleli bhayi lempangele elihlaza noma eliblue ngoba lelo bhayi lempangele eliblue elazo lezithunywa noma elaba abalozi ngoba impangele sokhumbula ukuthi inyoni le eba khona isikhathi esiningi esigangeni noma entabeni ehlala entabeni isikhathi esiningi so lesi sibani lesi simela abalozi ngokweziko lakwaSibisi wayibeka kamnandi Bhovungana kukhona ke lapho Bhovungana isibani uyasibona sinjani ke lesi ungakeni ngoba phela ngokolimi lwethu mfowethu asinawo umbala ekuthiwa orange okay sinjani ngempela mina ngazi lo mbala mnewethu ukuthi orange ngokolimi lwethu abake basitshela ababukela ukuthi lesibani lesi esi-orange sinjani hayi abasibhalele ngokolimi basibhalela kuma comment section basifundisa siyafundisana kuyafundiswana nomXhosa asibhalela asho ngoba vele nasesizulwini kunamagama amaningi othola ukuthi asuselwa nangakhona esiXhoseni umgqibelo ngokwesintu nangokolimi lwethu asinayo into ekuthiwa umgqibelo kodwa isuselwa ngakhona ekugqibeleni manje ke sizofundisana nasi isibani esi-orange bazositshela ababukeli isibani esi-orange socela ukusebenzisa u-orange khona siphucuzeke lalo ndlela nje sabantu ukuthi nje siyaxakeka ke la isibani esi-orange mnewethu isibani lesi sesisebenzisayo ukuqoqa idalwa kumuntu yabona mhlawumbe uzokhumbula nase-crash ukuthi kwawuthi mekumixwa ama-colors uthola ukuthi uma umixa yonke inhlobo yama-colors akhona kuphuma umbala o-orange lesibani lesi sokuqoqa imimoya uma uwumuntu obangwa imimoya uyakwazi ukusebenzisa lesi sibani lesi ukuze imimoya iqoqeke kuwena ikwazi ukuzwa ucele konke osokucela ngaleso sikhathi leso ucele ukuthi imimoya ekuwena ithobelane ucele ukuthi amacala abantu abadala noma ababa noma mama angehleli kuwena ucela ngaso lesi sibani lesi yazi kukhona into lapho Bhovungana engiyibona ukuthi indlela oyichaza ngayo icishe ihambisana nalendlela yalogogo balikhaya imphela ndaba lesi thina sike sisebenzise kakhulu na Bhovungana makuthiwa sisibiza ngesibani soxolo uyabona manje uma ukhuluma indaba yamacala okuwukuthi lawo macala angavuki ngiyabona ukuthi hayi kona kusho ukuthi ngokwamaziko akuhlukene kakhulu kangako uyabona yingakho ngithanga icacisa ukuthi lento yezibani iya ngethongo lakho okuthi lifuna ukwenzani ngaso uyabona qhubeka mina kunjalo uxolo ukuqoqa imimoya abantu abadala kodwa futhi uma umuntu osebenza kanzima umsebenzi onzima odinga ukuthi uconcentrate noma uwumfundi wesikole uyakwazi ukuthi lesi sibani lesi usilayithe kukhona umuntu othola ukuthi mnewethu ukafike akutshela ukuthi mina ngiyafunda kodwa manje ngiyaqala abeka incwadi phambi kwami ngivele ngihlasele ukuzele ngingakwazi noma uthola ukuthi ngizohlala ephejini elilodwa kuzokuphela u3 hours uthola ukuthi angiyiboni into engiyenzayo lesi sibani siyakwazi ukuthi sikusizeke lapho noma umuntu osebenza ama-hours amaningi ubhekene necomputer uyakwazi ukuthi lesi sibani usilayithe eceleni kwakho ngekhathi usebenza siyakunika lawo mandla lawo ukuthi ukwazi ukuqhuba usuku nasi Bhovungana siphethe ngalesi simhlophe lesi siyakhanya lesi lesi nje simhlophe nje nawo isibani sokukhanyisa kodwa ke ngokweziko lakwaSibisi isibani esimela amandawe lesi izithunywa zasemanzini ogogo amandawe lesi sibani lesi kodwa lesi sibani futhi uyakwazi ukuthi usisebenzise uma ukhuleka kumkhulu omkhulu kodwa uyakwazi futhi ukuthi uma wenza imisebenzi mhlawumbe njengokumisa amagobongo
bese usebenzisa bese simela lo moya lo wendawe lesi sibani lesi Mbukelo Mpunga yesintu TV njengoba beshilo ukuthi lezibani asifuni ukuthi sizichaze zonke kodwa sisaloke sizichaza senzele ukuthi inkulumo yethu nomfanekiso oqoshiwe ukwazi ukuthi ulandele kahle wazi ukuthi mawufuna ukubona isibani esikuhlaza nesimhlophe uzobuka umfanekiso oqoshiwe nangiya siyacela futhi ukuthi niphinde nisilindele komunye umfanekiso oqoshiwe la sobe sesichaza khona ngezinye futhi izibani ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV inombolo lezi nizibonayo lokho ezivela escreen nakuzona izami ezabhubisi bakushayela mne wethu mabefuna ukuza ukuthi ukuphi ngoba ubuye ubeThekwini ubuye ubeGoli ufana neMpunga yesintu ekeThekwini kuphela kodwa wathembisa kuzo zeGoli bahlezi bebuza abantu lapho ukuthi kanti iza nini le ndoda le yazi inkinga kuvele ngivele ngibambeke lokhu kwabantu abadala ngithi ngiyahlela uthola ukuthi sekubhukhe abantu abasuka ngakhona ngale beza ngabo manje ngingasazi ukuthi kufuneka kodwa kusho mhlawumbe isikhathi akakabi sona asisho njalo khona abasakuhlela amakhehla khona asakuhlela ngale asithembe kanjalo mnewethu amen manje mabekudinga bakuthola kuphi ngoba kunomuntu oqala ukubuka njengamanje okay thina sithola la kwaNdengezi eThekwini siphinde sithola le eGoli eKrugersdorp kwaNdengezi sithola la ngesonto ngomsombuluko nangolwesibili eGoli eKrugersdorp sithola la ngolwesine ngolwesihlanu ngomgqibelo asibonge kakhulu kwembukelo Impunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Inase ngase ngife